Upay nga adlaw. Ako hi Teacher Kelly. Magtututdo, pamati na kamo. Mababaruan naton ang tunog, ngaran, mga butang o ladawan nga nagtitikang hatunog nga a. A. Arom. Arom. A. Abaga. Abaga. A. Abaka. Abaka. A. Abaniko. Abaniko. A. Arios. Arios. A. Apa. Apa. A. Abukado. Abukado. A. Atis. Atis. A. Asukar. Asukar. A. Asin. Asin. A. Adlaw. Adlaw. Yana, ngaranan naton ang mga butang o ladawan nga nagtitikang hatunog nga a. Magkarit. Yana, pilia ang eksakto nga baton. Abaka. Abukado. Apa. Asukar. Guti ay nga a, nganda ko nga a. Letra A ang ngaran hini nga letra. A. A. Durungan kita paghatag han tunog han letra A. 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 Kamuliwat. Makarit. Pagsurat han guti ay nga a. Usa, duha. Pagsurat handa ko nga a. Usa, duha, tulo. Igsurat hahangin ang guti ay nga a. Usa, duha. Igsurat hahangin anda ko nga a. Usa, duha, tulo. Magkarit. Kantahon naton ang ngaran ngan tunog han letra A. Amo ito ang letra A, letra A, letra A. Amo ito ang letra A, 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 A. Kamuliwat. Makarit, makarit, makarit. Ihatag ang tunog han letra A. 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 Letra A.